Ngikuthi asixolise ukuthi asikakhoneni ukuthi siphinde imithandazo ukuthi ngabe sonke sithandaza kanye nonke niyayibona le mithandazo. Ngicela ukuthi baholi ba-imprinthele le mithandazo ngoba le mithandazo lena bazalwane ayisiye ukuthi siyayigcina namhla kuphela. Le mithandazo yokuthi uze kuphele lo mnyaka imithandazo lena lesibekele yona yalo mnyaka lesi-2025. Lokho ukuthi nje baholi abangasho namuhla ukuthi sebaphoyekile. Siyacela abaholi besayidini, siyacela uqhathane baholi ukuthi babaprinthele kumake imithandazo bayinike ngobe make abe nale copy lemithandazo akhona ngabe ukuthi atithandazele ngamunye ngamunye asesekhaya sidawuthandaza. Faithful God, you chose Mary, full of grace, to be the mother of our sovereign and Savior, Jesus Christ. Now fill us with your grace, that with her we may understand your ways, rejoice in your salvation, and embrace your will through Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. One God, now and forever. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu mntwana kaNkulunkulu umsebenzi omkhulu lona lesowentile walomkhuleko njengoba sikhumbula uhloba kwentombi yasendulo leMary leNkulunkulu wayikhetha ukuthi ayisebenzise kusilethela Jesu. So bomake sisaqhubeka kumbe umuntu uDawudi nakabona ukuthi uyasithola isikhathi nami bese ngiyakhona ukukhuluma kodwa kwanyalo isikhathi singishile ngeqala so ngisaqosha sona mina ngiyacela ukuthi praise team ingisukumisele lotho sikhulumisa ngeGBV, gender based violence. Isisukumisele yena i-praise team. Akukho Jesu angeka kulungise yebo ngiyazi bazalwane akukho Jesu angeka kulungise yebo ngiyazi Ulabangangati ngizithenga
Mzalane ngiyawasikhosana ngesibongo esigangeni parish. Sithatha ithuba ngoba-ke sixolise nakusetshenzwa nje kuba khona lapho sesihamba sekuya phambuka endleleni. Umuntu wethu besimcelile ukuthi atosikhulumisa ngale GBV ubese sokuyabambeka. Kepha-ke akusho ukuthi angeke siyikhulumise ngoba ngikholelwa mina ukuthi ngamunye sihleli laphansi kude longeke akusho nge-GBV ngokuhlukubetana emakhaya etindzaweni intombi nasiphila khona. I-session lena lohlobo ukuthi ngalamafisha sawuthi nyalo singena ku-open session lakhona sitayikhulumisa lenzakale ngokuhlukubetana. Ikakhulu ukuhlukubetana lokwenteka emakhaya kungaba ngekwebulili kungaba nanoma ngayiphi indlela. Ngicabanga ukuthi umthetho-sisekelo welive wavela wabubeka lokuthi ukuhlukubetana sekulicala ezweni. Lefanele ukuthi wonke muntu ngamunye agaze ukuthi la kukhona kumasekhrizi ami ngikuqaphele ukuthi kude ukuhlukubeteka lokutawuba khona. Ukuthi nakwentekile kwaba khona kuselungelweni lami mina lese ngubonile phela ukuthi ngihambe ngiyokuriphotha ngoba ngalesikhathi uthulile kanti nawe ukubonile ukuhlukubeteka kwalomunye nawe awahluki-ke nemhlukubeti ngoba ubonile waphinza. Lokuphinza kusho ukuthini? Kusho ukuthi wena uyavumelana nalolo muntu wakuhlukubetana. La muntu akuthatha khona-ke ngesithombe ngoba-ke singakaziyeli ku-open session kwekuthi kwekuqala libandla lethu lase-Anglican livelela kubeka lasukumisa umkhankaso wekokuthi sidawukulwa nehlukubetana emasontweni emakhaya yonke indzawo. Nasekusukumele libandla besibombanile thina ukuthi besingente singayikhulumisi lenzaba. Lokusho ukuthi nyalo sonke ngamunye sekwafanele ukuthi siyikhulumise. Kwendlula-ke ebandleni lethu lase-Anglican njengalokhu namuhla sihlangene siku-Mothers Union. I-Mothers Union ikhiphile i-resolution yokuthi sibomake yaphuma I think kulo mnyaka lona irana mangaphosisi umnyaka wesi-5 solo ichubeka lokukhabaso kulwa nehlukubetana. Kungako kwabese sekuphuma lesinqumo ukuthi wonke make we-Mothers Union uyawukuthi ngalesine agcoke lokumnyama all black, whether uye emthandazweni, whether uye emsebenzini, whether uya kuphi. Ngalesine sibomake be-Mothers Union sigcoka lokumnyama bese sifaka sikafu lesiphephuli. Ngaleyo ndlela leyo thina sikhombisa yive ukuthi siyalwa nekuhlukubeta, sivelana nalabahlukubetekile labanye sebasishiyile emhlabeni ngenxa yokuhlukubetwa. So thina ngalelo langa lesine asisho bomake ngicela ukuchaza lokho ukuthi asisho ukuthi kuwrong ukuthi ngalesine ugcoke i-uniform yakho ye-Mothers Union, akusiro. Kanjalo nalo-black nawufuna ukugcoka uyagcoka kude licala ngeke umholi ngalesine bese sokubeka licala ukuthi sisite bomake bayahlangana namhla semthandazweni wakhamba zihle agcoke lokumnyama nesikafu sakhe lesibheke bese wena utamhlawulisa ukuthi manje afake ngani ijokini ngoba lo black nalesikafu lesiphephuli sesibekelwe i-province ukuthi njalo ngalesine sibomake be-Mothers Union sakugcoka kanjalo. Haleluya bomake. Lokusho ukuthi-ke bomake si-Mothers Union nyalo thina sesibekelwe leliphatha kabili lapinzanyeni lethu libandla lase-Anglican lisibekele ukuthi sidawukhuluma ngekuhlukubeta. Yafika i-Mothers Union nayo yasibekela ukuthi sidawukhuluma ngekuhlukubetana. Lokusho ukuthi asikho-ke make sizathu sokuthi ungathula ungakhulumi ngekuhlukubeta. Akudingi-ke ukuthi udawukhuluma ngekuhlukubeta ngalesikhathi sokubona. Uqala ngalesikhathi kusengekho, you preach. Uqala nasebantwaneni labancane ubafundise ukuthi kuhlukubeta kusho ukuthi because kuhlukubeta kube indzawo netiningi uhlukahlukene.
bomake kuhlukubetha akusiko ukuthi lo munye utawubona lo munye sebashayana sekhaya wena ukhuluma baye bathi kuqala ngala ekhulumisaneni the tone lendlela lo tawuva labantu bakhumisana ngayo uyayiva uyavume nje ukuthi hayi lana ngasisekhona la kuyakhona kulaba labathanza kulaba labayengceke mhlawumbe esigabeni sekuthi bashayiwe mhlawumbe bashaya ngobabe bakabo mhlawumbe labanye bashaya ngomake bakabo uyasho lokuthi lomunye labanye baye bathi nabakhuluma athi ngivele ngimbone ngalokuso la swele ngivele ngifunze nje ukuthi dialogue seyitawusuka kuqala lapho bomake akudingeki lokuthi lo muntu azafike akubeke nesandla leqaleni kulomnyombo wabo okufanele ukuthi thine siqale lapho singenelele lapho singada zinyoni asigcine ngalokukhuluma kuphela sitawuthi sikhuluma sithandaza at the same time asigcine ngekuthandaza kuphela siyathandaza siyakhuluma ngoba letifo lemakhaya tenteka khona sitibona bogogo namuhla labanye baphethe bo-BP baphethe boshukela konke kubuhlungu uhlukubetwa yini mathukulu ngendlela lehlukene ngokuthi uMntukulu akevula phutha kuya kuhlukubeta lokho uMntukulu sowuthetha icingo lagogo weba imali yakhe yabogogo webiphini yagogo kuhlukubeta lokho ngiletinto lekufanele siticane bomake sitikhulumise kulabamphana basakhula bakhule lento bayakhe because lela sikwenda ukuthi nenyalo sifuna kwakha emadoda akusasa sifuna kwakha bafati bakusasa nangabe thina selisehlulile asingavumi phela le generation yesilandzelako ukuthi bese nayo seliyahlulile ayimane ihlulele sibe nathi sizamile simile esikhaleni simother siyona sasho ukuthi thina sidabuma esikhaleni sikhulume ngenzaba ehlukubetana kungaba kule mimango lesihlala kiyo because emimangweni lesihlale lesihlele kiyo dinenge letinto tiyenteka siyazibona kepha ke siditshele ukuthi hayi angeke sikhulume thina lokho hayi abantu bese bathi kuvuwe kuvakale ngami hayi abantu bese kuthiwa mina sengiphaphile hayi nakufika enzabeni kuhlukubeta bomake especially kuhlukubetwa ngabantwana ngekwecansi lese sibonile namuhla ukuthi manje sekuhamba embili kakhulu bamana bahlukubetiwe bahlukubetwa ngobabe ngekwecansi ukhaze ukuthi make utawuba khona abone abinze ngesizathu sekuthini usaba lomunye ukuthi ngathi ngiyahamba ngiyampota kusedzingeka ukuthi bababoshwe sesizawusala sidlala lakhaya ngiko ke lele sikulwelako namuhla uthi sithi stop ngibatshelile labanye masisesigangeni ukuthi mawukweleka nje ngihamba mina edolobheni ngihlangana namake agcokela okumnyama afake isikafu sakhe esiphephule kude lenye indlela lesibingelelana ngayo kuba bede nasawubona sivele nje sibingelelane na stop sishayana nje high five sithi stop ngeGBV sisho njalo nje sibe senze angithi le phahla yakhe lakayigqokile ngivele ngitshele lokho nje lezayo uthi nami umuntu lo kumela lesikhala lesikhuluma ngaso namuhla nguloko bekomakele lesitakhulumisa namuhla ngicela lokho ukuthi kulesikhathi samanje ngiyaniketha lethuba lokho ukuthi sitikhulumise letifo lokho ukuthi ngikuphi la sihlukubeteka khona bomake sitawusitana njengalokho sihleli la lokho ukuthi kulokunye uyakubona awukwazi ukuthi udakhuluma ukuthini kulokunye uyakubona mhlawumbe awadi nalokho ukuthi kuhlukubethe but uyakubona awadi kanti nasokhuluma la thina sesawubona ukuthi cha kuhlukubethe lokho nayo indlela le unfortunately indzaba yehlukubethe bomake ayisiyo indzaba yokuthi hayi sitawukhuluma nayo la ihlomkhona indzaba yehlukubetha ila esigabeni selokuthi lolo sendile lesono lolo sendile lesento sekuhlukubetha indzawo yakhe yinye nje ngiyaxolisa kusho lokho ngafundisi ngiyaxolisa but indzawo yinye yehlukubetha ijele kusema ngoba kude longamela ukuthi umphana uhlukubetiwe bese sithi thina kudaba dibitendlo lo mphana sesimonele impilo yakhe yonke bamphana labanye bebafana nabo bayahlukubetwa ngendlela letehlukene lo mphana akhule kulesinye simo singakubuki lokho ukuthi phela le noma siyekela la kulomphana sithi manje hayi
asikubize ini asikubize body asikubize sisi lo muntu uyoba inkinga emphakathini ezakhula. Number 2 uyoba inkinga lo muntu esikolweni kubantwana labafundi. Namuhla bomake sekhuluma ngabantwana labamabhulisi etikolweni. Usukephi lezo? Usukele emakhaya. Sakuyekela sibe naloko ukuthi hayi lona vele yatiwa unje. Kude kokuyatiwa ukuthi unje. Kude ngoba lezo iyakhula la lomntwana. The minute lo mntwana akhula nayo lezo iyakhula la ekhaya. Uyothi lo mntwana sekamdala seketa letimo bese sekuyamangalisa nasi siyatrace sikuyele emuva bese kuyaphanzakala ukuthi lezo lo mntwana uyekelwe wakhula nayo kwababheke abantu labamkhutako kwababheke abantu labamkhombisa indlela ukuthi phela mntwana nami masowenta so uyahlukubheka lokho awukwenzi wena ezikunomphana. Ngiko ke bomake ngithi namuhla ngicela lokho ukuthi kuvula nesession ukuthi manje sesikhulumise lenzaba ukuthi thina siva njani ngisho into ngathi kuhlukubeda akusiko ukuthi kutakwendeke emangweni kuhlukubeda kendeke emangweni kendeke emsebenzini kuyenteka nasekhathi sonwele kamamandla nesikhotakiwe kukhona kuhlukubeda kwenteke nakhathi sonwele. So asikhulumene bomake izaba yohlukubeda sibomake bebanda zonyoni siphinde senze isinqumo namuhla ukuthi thine sithini singeclassini ukuthi kusukela nyalo kubheka embili yini lesitawukwenda mayelana nezaba ye-GBV. Amen boma. Amen. Asikhulume. Yebo mama. Ngiyabonga Oscar. Ngicela ukubuza nje kwaZombili. Vele mina sengithatha ukuthi yokuthi labantwana selasala kondliwa ngani so koshiwe phela se labantwana uma basele lapha sengivale ukondliwa ngifuna kuvale ngoba indaba lenkulu itolo nje uma lapha umshumayeli Ntambama avala umthandazo asho ukuthi etinkingeni lesinayo asikubeke la emthandazweni wethu ngokuthi lokhu siphethe magcina mina kuzoqala lokulengibekile phambili kwenhliziyo yami ukuthi manje iphendule nasisini manje ngikuda lokho noma wangiphendula lapho mina sikala ngoba phela vele umthindo wena uma utshela ukuthi ngiyakuphothela unjalo utawuboshwa mina phelele umsebenzi mina sengidawuba thwala njalo labantu sengidabondla ngani nami ngifuna konke mama ngiphendula nje lokho ngilokho nje Siyabonga make ngicela simphendule ngoba uthi make umbopha njani lo muntu lo muntu